na twinkethi mwanya na turi tariki 10 mweri wa kenda mwaka wa 2017 tukuni nkaitiere tukinyakire kithurano kia urais kira kire kwithira kibwetheka tariki 17 mweri twetete mweri wa 10 na ntukwenda arua IBC kana makamishona ba IBC ni betete retreat nikienda kwithira bakibanga bangania bwongo nyuma kwithira gukiumira tondo atateka makamishona bwongwa na ni nyuma ya chipukati kwithira akiandika memo iratumite kire CEO kana abisa munene wa kamiti ya miankana ithurano niyo IBC na ndeni ya county ya Meru siasa ni kuwata mwanki nyuma governor Munya kana ororari governor wa county ya Meru Peter Gatira Munya kwithirwa ikiamba koti nikienda kuregana na mpumi chekithurano kia governor ndeni ya county ya Meru nawe kwithirwa kiwa ati nokumbete kire ngwataniro ya NASA na nethiritwa akibwithia campaign antere mwanya icho yoro nethiritwa akibwithia campaign kwithirwa akiringira Raila Odinga campaign sia gitikia urais kia tariki 17 mantu yana hata kana effect kana ni uritoboye kwa kidhara bina bunde ne account ya Meru na siasa sia account ya Meru na ultimately siasa sia kindiguru kire kidhurano kia urais ni bibio bikomba kwithira bikioneka antu hao munya na arena nkurukia kura maana ngirima na ile ya mirongo ithatu na kureji komba kwithira ki translate kwita kire rotererwa NASA kana kire Raila Odinga tatino shutu ketho tukihareria utukubona arua kire kidhurano 2017 kwa watu wageni wonbeto wa Martin we chungio ndola aranira bato kirukira namba yetu SMS irane 40321 40321 namba yetu SMS na nambeji itena marei aranira na batu na otwire maoni yaku urure ama ntoto ketho tukihareria ntukwe na arua aidibakwa dene ya studio tukwe na arua roterero roto na Mike Makarina karibu sana asante na ture na mtaalamu wa mambo ya siasa Amuna Josephat karibu sana and of course tuna Edwin na represent rotere wa Jubilee karibu sana ikaitakara sana utakinya karibu asante sana Mutigiri Euro TV onko watu wageni kirimo bango jo kithurano 2017 tukiambiria mbere tuambirie kwiro robo ile tuni Eston Gitonga ro kumurika siasa ndene ya county ya Meru na thiguro yonde katurona alafu tutena mbere nyuma koti nene kugitega mbate kura cia rais icokerwe na ndi gutigere na mbarathi njere Uhuru Kenyatta na kiama kia Jubilee na Raila Odinga na ngwataniro ya NASA kiumia negeke ngavana kabere wa Meru Peter Munya na tonyete kingwataniro ya NASA na gutwikwa omwe atongeria ba NASA agitonya kia NASA Peter Munya ugire wenwe mukariri gite wa kiama kia PNU na atonyete kia NASA akirungamira PNU ende kuringa ngatheti ya thirikari ire tomerwa ni thirikari kwariria wananchi kana raia ba nthiguru kurionania Mwai Kibaki niwe mutongeri wa kiama kiu kia PNU tugicoka nyuma kagitene ga siasa ngavana Kiraitu Mulungi na ugaga ate Munya ari gwata mbaru NASA ontoborea Munya akanaga watu wa NASA Raila Moses Wetangula walisema sasa wameona area hiyo yote ni ya NASA wakasema Munya in Kiraitu out. Mimi nasema kama kweli Munya si wao, kama Munya si wa NASA, NASA angekubali kuja Meru kusema Munya in, si wangesema Kiraitu in. Na kure Munya kwa karingira Uhuru Kenyatta nende barabange baumbuira nante kioroto ibare kiombuira ibari echio orore usiano bonene na ntobwa NASA imuntu ugwa ndo NASA kinyaka benetine ya Kibaki ibo bari uchore na inya na engineer Raila na no waita kurara kango kanjara mogi ture oya bweta wakango kanjara mogi mkurumu waita kurara ntaita inya no nyaka uruina temenya kethuranone Munya agwatire kura 232 cia 569 ke kura cia rais kaunti na Meru Raila Odinga aina kura 55 cia 951 na Peter Munya gutonya ke NASA wakomba kuthithia Raila kunenkerwa kura iria Munya onere agitwa giteke ongavana na kura ikuthira antu ibauragia neke Raila atona kura ke kithurano na ikwae na kirende ke campaign ciawe iria athithagia county neje ya Meru na bamwe ibae na kiria giatumire agakura iji
atue vijana batari na kura nyingi na ibo baragwa nasa no ntoba kwa nasa batego menya ora bakua batu radiata ntobara koro na nibo baratorera kwa wingi baringira president Uhuru Muigai Kenyatta na kwa atweka ntobara vijana baragwa nasa batone kadere kinyomwe bategura kwa ono changilia wakiwa nasa na tena batana mwelekeo Raila ke siasa siake edharo na mandroindo tikura edharo akero mpaka Raila ngwe ke ko machekezo ebo bito maacha kura edharo na bisekezo na toba inge be ya kura bisekezo be Raila ndio moringira kura na kire ndionga cia campaign county na Meru maitaja mainge Kalonzo Musyoka na Raila Odinga ibaugete iba kugwata mbaru Peter Munya ende atetekeria akiugane Uhuru akaringira kura na nande imbikiombeta kuthithia migambo yawe kuchenjia Mjua hata Kiraitu mwenyewe amesema Jubilee ni bure. Ndio. Mimi hata afadhali Munya nikisema PNU sema NASA PNU kwa sababu niliona huyu kijana ni wakili kama mimi. Na kwa hivyo Peter Munya for standing for what is truthful, what is just. Watu wa Meru wote watakurudisha kama gavana wao. Na sisi tuko tayari kufanya kazi na wewe. Na nyuma ya Munya gutonya kinasa mubunge wa Malindi Aisha Jumwa na areria ande kibanteto na kurega na etagaria ria Munya gutonya nasa na gutwikua omwa atongeria bangwataniro eu. Mimi nataka niwaambie hivi, wale principals wa NASA ambao tunawafahamu, Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Weta na Mheshimiwa Mudavadi, tunataka mmoja wetu kutoka huku coast ambaye ni Joho ama Amasoni Kingi awe pale. Mimi nataka niwaambie Munya haad value yoyote katika chama cha NASA. Manake amekuja yeye, tulizunguka na tukatuliona majibu tuliyopata kutoka Meru. Kioria nere Munya na gwetikirika kengwataniro eje ya NASA kwenda kwa ni nyetha na thurire kiama gia PNU watu to tayari tore kiama gia PNU kurtare ngui na ngabana ora thurirwe na senator ba thurirwe na togire bonthe ora ba thurirwe Kenya kera tumba gwetara mbere na kuritara tantu ngugi kwe runa siraro kwa watu tugeta kwa NASA tutera kwa NASA watu ngui na twatare na ngabana orore kwa uroretere kwa NASA mheshimiwa wetu mheshimiwa Peter Munya na Munya noe aina aki yewe kikatiba utakiamenekiwa aretere kumenya kwa ntoba kwitu itete NASA Meru itireta ki NASA Meru yonthe nyume Jubilee nyume president Uhuru na batu tariki 17 inyao ni thuri na PNU lakini terumage de PNU lakini tereta ki NASA ni nkaendelea kuringira president campaign mwaka to mudhure renge tariki 17 na Munya akaomba kuringa campaign arewenka rotero rwa Meru kumba kunenkera NASA kura inyinge. Eston Gitonga kithurano 2017 ibwega sana Eston na ntubwa ronoro na kiu nikio kiuria tukuria tukwena arwa Munya nete kirigite ki NASA bwana Makarina Munya ki NASA wetekirika nonto kuri mwe wetu Aisha Jumwa ni mbunge wa Malindi arua ati NASA ye na ntobara bati kwetwa bakedo principles na Munya otebya contribute kire kwa principal NASA Aisha Jumwa ne tutemenyocho keria mwa corona inya Aisha Jumwa ne ntobara bathwana kia rwiro akare akwa ile nyuma Munya arari chief governors na governor baubo ba Mombasa bareo ibelelie kurombete kiu kia governors na Munya abashinda kiabiele Aisha Jumwa athuri akura 10,000 county yo 8,000 kurira kwira Raila ote value kana Kenya Munya atena value kwithira iki NASA na ngasitokane ye Meru one tension ire ye Meru Munya eta Jubilee mara ature MCA tobaikia ara ikwinya kwina impact yeu antoboba giwa baike NASA muntu nyaka thamana akawa weta na barabate no ntobo votira bona ko Munya tu that Aisha Jumwa ageo chethera Raila ibu ntokona ba mugirire. Okay bwana Munya ari na kura ngirima nere ya 30 urakuwa but then Munya re antu baba NASA beja na aba moyo ate ba muwate baru wena area na boibo mu support kana ibo mwendos
na we atetikira cia then kiri miario Aisha Juma urakuwa ni ati batu turuite ndoeji mwanka to kinya thai then nino kumira we no kwija mbere buruka tuge ikeja kwithirwa munya nona Raila no mutongerio mwega na abati ko support mapema na ta mbere kithurano yes na ta mwere na teka kwenda toije kendira kwibaba geta kotini twira tucokere kithurano ko kiringirira gucokera mbere matutingi ona munya kinasa ko na ndi kintu kira tukuona giki mbere munya gacerererwe na kinya gituga mbere tukagomba kwithirwa ari kinasa lakini atinda no agita no tuko akeja ke Jubilee muthenya lakini kirangwenda kuga ni uju Raila ari na kura ngiri 55 cha Meru munya ari na kura ngiri 230 ko na ndikira tukuria ni atiri ikeja kwithirwa munya na ari na supporters ba wari ngibera bethe kinasa na ba muthinga ta kinyethira na weta na irwe na nasa mbere imbia igirije Raila arega kuongongera kura ichithirwa chinga ingi nguru ke 55 ko na ndiki yakwa no mbuge atiri wita nasa ko munya kuritethia Raila ende gutethia munya na nti kuona kejeka ngiri 230 ka muthinga ta chete kinasa kuibwa utetheka na Raila kuibwa utetheka na munya wita kiri nasa onto brambi Meru ni mbije Meru kwera that been this Meru politics kutikio munya omba gutethia Raila kikura chia Meru ya no kurikana bwega my friend kintu kira giatumire kinya munya ona kura ire na cio athithagia michemanio akauga we support Uhuru Kenyatta uni mbithirite ndia several time nkibwira nkira Meru the honorary nasa we have in Meru is munya nasa kutebio ombote vya Raila at this time non tukinya thai munya akauga narua I want to stand for Raila kintu kira Mumiru abati kumenya munya atitite ki Raila nontu na kwenda kana nontu ena majority munya ke political desperate kagite agwita na ino monkachu ara kaigwatira hararie kidogo nete court na ndi munya is desperate politically ka munya atinda kwa wita munya atitite kwa Raila atikai desperate munya kiama ya kiro igwa kia PNU ikioji kiama kire ikoti kire koti enene baro kuona baiteta tinga koti kiribo na makarine no ntu gazette notice tayari na umere gazette no se uateme chetho hiyo chetho tu ba chetha ya thirikari ya NASA menya kiranto batawa ta Meru ibendere kurongozwa muno ya bakiongozi ya banani kira ki Meru evidence ire ratetheria Raila ne rombo proof rene Kenya yonde kura ichokero yumete ya Meru na ndenda nto bango atena ruari ronda bera baile keke zira chokeru ya Meru bukona magegani atono Meru kizire ratetherie Raila evidence yo na ndi ari onto inkira Murungu ira umere ya Meru kura cha Raila kira kituma kura cha Raila chiora Raila anto baba inge ba wa Raila atendi Meru anga anto bara ba umaira beto mona agina 207 no to bata to mona agina meake huyo onde atorako yorona na anto 2017 Raila na ringiri kura cha Raila cha tumerona njirere teombeka kitu kuromba Murungu batwe baba kire ya munya toiromba ngai munyeye atoye inya yokaria kura ira cha Raila no ke ontali lombete ombori magari na kura isi akarirwa batu kira kiura anto beto bara witha iroro amnya boke Raila baura waiba kiongozi ba paka uro ibara basaindira ukethira wina muntu na netire ukwata tika Raila atiringa irokura dendo kuria ne Raila atiringa irokura mwarimu gakurira daitari gakurira ai kaunti turi katukinyirira unga kwelezo tigiete nyuma ya kithurano kiukuthira antoba Yembe North bawire ati antoba batuka twita kuona Raila antoba watambaru Raila ni ya youth na youth batena ibande batena kura then ngutethie Antoanini thai nya woni kenda be ya bakiwa itoringaira Raila kura azi yawa itobeza to kai muno ndaka ikawa ikaua ambwinka ikoyo ikamera ya maandamano yao na town watala ne antondaria abo stage rendaria amuria kwera bwana atore mbesa lakini thai turi kaba kurira wanamuna 230 ya munya ka translate ikieta kire Raila ari bere magwentu kwenda tutaga
tuthatero tiombo mikamata nontu ikeja kuthora nere wita ne bati wito mbere ne barabara ingera munya bakaringira Raila bazaya ku declare na ndi nontu na declare actually kwe mtoka muthama nontu bontu bu mtu ro ringaira Uhuru teka ringaira Uhuru nontu na thingatite munya na keja kuthora ta thingatite munya ate thingata munya umara kenda na ndi achokania no eta kumuringira ki Raila lakini kambuke uju na mbuke uju mbumeretie muno ora wakarika munya awita nasa untu kwa mbere agachia tira muno ntu tubati otaka siasa ira chi Meru na tukairongoia Meru ukejota kenyora kira ito aringeri kura ikware na bega kone menena muno rutero imenti na rutero nyambene factera tukambe uri na tukenda kuirongoia kiyo ukejota kana dipata niera na inyote ke munya wike petition kotini arambirio musafara jo awe njiru athireria mawa ikuona ine naije na ara support yo yare ko na ndia keja kuthora wi antu barakaria na gomono baringira Raila kura ne antu banyambene region na ntira uga barabonde bamuringirite 235 bari banyambene bonka kana mbugi baba getaniano lakini uro kethro akienda kuringa kure protest yakiuga antigona kiraito akaringira Raila nontu bamunya uro keja kuthora nwe ena kure we na tempo kiraito batumite aringira Uhuru akaringira Uhuru tu atetani na munya ki Raila ko na ndenda kugoke jo tegera muno ki yakora nkona utempongeria nene muno munya kethro etitani ondera ikongera kure ikaiche protest na mbuge munyere emwe alafu ire ingena chichi aringeri Uhuru nonto ni Uhuru ikarimenio au na ikaringera Uhuru nyato chokera kura tali okay Bwana Edwin makarinari wati kura cia Raila ni chingi nkurukia 55 iwonere roto icio na evidence yo ndabera no to cindire no gotini na benda mba prove ndego my friend akiuga nasa ire antu itutugora antu but let me tell you na andikire bwega in Meru today Meru na iji aria pati kwithira hari na no abati kuringira kura tontu ndiande jire anda bwira thai dera Meru tutiji na agaikia kurewe you know when Raila dire jite Meru antu ibeto muthikira na kinya ugoro uju just try uthithira rieku people come to listen to you na ndi Raila Meru iba amenyerio chetha na Raila na mind ya Raila na antu jaba Mike Makarina no ntu ibaiji they are just comedians ni antu bakuthekia antu so kaba Makarina barongwerie Raila bamwira ina kura chekwa na Meru Makarina geta kimtu ja Raila a person and you know he cannot carry the Meru yo ndo kuga munya kure iware atio monka tha yote mtomba kuringithia kura na bunduki Meru can decide na ni William Meru kuga ina kwenda gwikia kure kwa so I believe in antu Makarina iwa thokairia Raila kura kante no ndo Makarina geta nenkero kibunda ya tonye kwawe atienda kumenya ri no kathithia grassroots election at au Raila onete kura Meru atia kutia MCA wanasa kutia MP wanasa kutia mtu wa dhurwa na kiama kia nasa ndene Meru ni ataomba tonga we just a magician kuringirwa kura without kante the Edwin mo dhurina kiama ki nasen wo itwaritia wekaire ndakwira thinera ya riki batwe ki nasa ni antu bara bonthe bubangeni nabo bathikira urongo yabo abendwin bakaya paneki bakakira bakaita bakauga abo kumezia mene kaba wita na independent mimi kuona batano para tware abo ni MCA lakini mtu eta story yendwin akero kuimbia unambire endwin opposition itembia kithe opposition yembia inya uweru uyu wethira wikuithina ira wonete county-ini na ntukuyibwa thurwa kira kithina ya county ya Meru batu ni umona weta kuromba na ODM Kiambu baretera ila kura 70,000 why ni antu bainyi batu kira tukuromba tuiromba antu ba Jubilee bawe munyote kya atongela lakini batu tukumea thine tuira turare nio tuina munya twetere tariki ira kura ikiringwa tujoke ane Edwin mwire otembia tonenkairwa katutare amutongoria wina miri noko ata kiambere Makarina ataromba kura Edwin ataromba kura Muna ataromba kura na arombere na ichebochi ya wa Muna indi na Muna inyake ari na iyi munya akiwa Muna na iyero
na ndenda kwira Edwin Munya atashindwa Munya kaiyirwe kura ibu onto ene evidence koti ende tukarire ya koti we twabenga. So bwana Muna, is it logic kana ni umapore ya ukweli ati Raila kethro ena kura nyingi Meru whereas atina kinye muntu mwe otsindete kire kithurano kithuru kuma MCA mwaka governor mbere anjoki Edwin kire democracy Meru ukeja kuona pattern ya kulinga kura Meru etera twita muchivi iji teja Central Kenya na arantu bauga twiringira ura wiki amenekia uhuru ugatega jabara bathuru MCA kwari na 13 K45 Jubilee eri na MCA 13 eri na PNU eri na 13 independent bari 10 na bau bangi bya mene bibinge mwanya kwa ikuga kwe muntu wetere athura uhuru nenya aringira MCA ura kwenda na achoka athure MP ura kwenda na aringira women rep ni independent amuringira ura kwenda ikuwo te muchibi jwa aringa wara ura ndenda kuge shotele atire no kwithirwe Raila na eja wakura na watu iko te candidate bawe bare aja no muntu ngoro we na misi no umare to karingira ODM president okaringa independent okaringa ngavana Jubilee okaringa MC independent kona ndiko wale mchanganyiko no ntu Meru ni twere kuringa na mutongeri ro kwenda kuringa na okaringa ukathura mutongeri ro kwenda kona ndite kwenda kuwatana na Edwin tuga no ntu te candidate onaso kurukire Meru Raila atinge ona kura cha Meru. Okay. Kire SMS katone na tabakuwa mwaru wa Wero TV ni ajeni wazito kwani shida iko wapi? Kura ya Munya itaenda kwa Raila. Kanan lazima tufike na Joshua Rao na Munya twende mbele ni muchunku nke kuma Kagoma ungeno wakawa retona re interest ya chogo kwa Meru is not for NASA but many will give NASA votes as a way of protesting for riding the votes in Meru County. Raila is not bad. Why did they, Kiraito and Mithika, nominate Aluo in our county assembly from Ciaca? Ungino Arua Munya ataongoza NASA more than 50k votes in Meru County. Nimutedhe kubwa mawa ungino kwa Munya tosha. Munya is a man of principles and tutamfuata ata akiwa NASA. Jubilee has been fighting Munya from day one. Victor kutoka Nkobo katwetera huko Jubilee ku fight Munya. How come antoparaba angi tu for example rotererwa Kirinyaga County represent yetere awire buthure ni urabo kwenda kithura ni Martha Karua kithura ni Anne Waiguru thure ni urabo kwenda na Anne Waiguru no kiama kia president. How come Meru na president na kumenya kana na kuibwa Munya na kuwa na umusupport? How come ndira jire Meru ni Kiraito ni wawetera uate ndenda buringira Kiraito kura? Kamenya kuma ombere mtunete tenasa siasa ne kankwira muntu kwa siasa ne ndira report yomba wichita siasa ne okeja kwithoro kiuga indore tangania onto bora tewe ngo kuga antu bonde baije ne ugweta utima antora haragia we siasa ne antu betha bate kumenya nyabo karwa mwe kuru oke kitabura we siasa ne antu bakamenya kuru nginya rugana tunyura mwe kuru TV ne aya bade antu no mwanka betha bakimenya utotaije Munya na eja NASA support na ikige atumana bo beja na beja ba mu campaign na openly no ndu okeja oteka keja gwa atende ka ki Jubilee kira ya atuma weto NASA muno ga aba ije atio side na Jubilee onto bunge na bu okeja oteka Munyora araromba kura chiawe arauga no support Uhuru atira uga ura no support Uhuru arauga ukenda bange ba muringira batio mu associate na NASA kwa unande antu ibaije boya na nya Uhuru ibaije boya Munya atero terero wao sa itekwendekana Meru nase ari nduge tekwendekana Meru nasa gete na vinga tibaba inge Meru kinyatha iji makare naga kwere kuri nyika lingo cha nasa October 17 kinyike ja kulingo igatarwa no akwira boya akwira a project ita wengo na ijera ila atechinda Uhuru gekura cha Meru kwa unande atuge nase na vinga tende tibaba inge ora barengire yero abetho abagikirawa kante yara kugua Munya na supporta thirikari Jubilee uninda mwelete ningwa maito ya thato ambiro zore bwawe na Uhuru ibonene kira kiatumire Munya uma Uhuru mbere ate yaua athure Kiraito kwimiaria ira araria riri anyuma kutieria ntuko ithatu Uhuru mekindoria were thureni o antu bakwa bonde musibi ara ni Munya anjiririo chinchiria na antu ba Munya baisi Munya ariwe itorie kwa Uhuru ora utura no iruto nende Uhuru nwe kira kiatumire Munya thura kawatirie Ruto na Kiraito ndo yo direct riro gikwa kiama
kireito kibage ariwa kya maigerie na munya kibage no amunengere kigeta kya chendero muzetho bugandikirwo gazetine koti riwa ikya munya iba igutoetikia te koti kirende mbombe ya kuira yenduin na ili antu baba we nabo nontu kisire ikoti toba shinda ndikumeina abagari onto akenya bazi tokamu kura ira nyingi si ya Meru kankwaga bariwa ke Raila atekura Raila ako ya kuomba kwithira atina muntu aro amiti nyomwe na kona kura 137 na munya buriwa aina 230 kanta leiba kuera onto ngomare munya are 300 witia kanta leiti kuerero ni iroria bibia tu kiama ki already gazetted na gazette kiki akwa gazetted that means kinya sheria chio ngosi karo gazeti ne ke gazeti dirika kinyo huru na arari gazeti na re elected president na kanso ikoti batu tore ariria manto akoti ne yekua tote kwaria michetho Jubilee twari wi gazeti ne tuyo bokuruta wetaniria abo aisa kiruto karetaniria abo ore yo mwiko bai mwetambangira ko wite thirikari ya thino kana manto ya Isaac Ruto na nathamira ro wite at Rift Valley akona nkurukia 1.5 million igwiro kya makia bai nya wa chuno bionere NASA actually county newe ni 32,000 yeah my friends onitiona aje korongo ya Meru like me I don't know how to tell lies ije kwa riorongo. Let me tell you, Isaac Ruto is back home. Kintu kira giatumite Isaac Ruto eta NASA is stress. Thau munye na chio cha gweta NASA. Ndoa yawe ekwa too much na William Ruto. Nenda go prove to William Ruto also me I can do when I'm not in Jubilee but well in NASA. Atonya NASA atiji mbietete kuthija NASA. Nekia tomi arakarere ona antu aja kutebui. At the end of the day uninkendere ya kumia. Nontu nakona thirikari iji igwitwa NASA opposition kuti no betete. Na munya ria atonyere NASA. Arethogani kia petition courtin kwina Maraga Meru. Maraga is not in court, is in Supreme Court. No, Maraga here in Meru. Court Ethogania Maraga. Kumaanisha aretere airwa Raila erwa amwithi Maraga here. Nka instruct Maraga kenda kura cha Meru cha ngabana ichokero. Urenda kumaanisha Maraga kari instructed. Kenda hata yaniria mtumiche kidhurano. Are ende nani mbona endu ini dirara kia ya mtu ithaira ya mutaratarene. Kintu kia mbere Isaac Ruto tu mwana munya. Para ne antu baile mwanya yokario. Kintu kia mbere munya atira andore mtu. Kinyaka uma kithirikari utino ya muthiata. Isaac Ruto eta nyumba ira zielangata. Ache thirikari akuthira. Munya atira andu uti intwaia. Ibo ntwerere babete koti. Number 2 tukare akuthiata uma Meru koti Meru ikare makuthiata uma twaita Nyeri. Twauma Nyeri tukaithira Maraga uo ukira. Ujue kuna process. Yeah. Kire sheria wiki tutweta precedence. Actually tuga egamba lekeja kugamba ikoti eguru rimbaida koti chiande chionde ira tweta lower courts. Kowe keja kwithirwa ibino nturone antu bangi bareterete ora Supreme Court ikauga. Ikethora neugire gutari na fairness gikithurano kinyoro gaikiyegamba Meru aja uju Maraga ateo lakini tekuga eterwe ichirai evidence ikone ni irai na Supreme Court neugire kwena likelihood that court inyo yuge kura ichirai cha MCA cha MP cha governor chionde nande kwa nande president ye kwa set yale guru court chionde ichigwetekaniria na ati kithurano ke Kenya kiomba gotha gitari free and fair lakini Maraga akethwa ateo court system no imo. Yeah. Okay. Now, Bwana Edwin, then what? Antoba iba kaba kairi Raila. You see, Tharaka-Nithi na Meru by the way atalo ere swing vote. But let me tell my friend Mike, we are the government. What? We are the government. But we na thirikari as Jubilee. Even the governor of Meru kutekio kiombo chenchia is Mheshimiwa Kirito Murungi. So Makaline Ome in opposition
nontu ilaia like Laila ilaia thai. Deputy President William Ruto is the Deputy President of Kenya. The same case with Uhuru Kenyatta is the president. Gintu kiria kiuraga Laila Meru aije Makarinaki. Naine ata Makarinaka amugwatia kuthurania kura cha Meru chikirwe kabune kimwe. Nontu Makarina no aineje kene the Meru. Imwijio. But kukonvince Meru aliingira Raila kura. Iyo itakuwa ndoto ya mchana. Nambire Makarina kiboko no kiria. Wembe ni ule. Na makosa jira Makarina badida kwa area Raila. You know, we as Jubilee oni kwa na deputy president Kamwera, what is happening on the ground? Get a monkau. But Laila kintu makosa jira thitha ikwithirwe na rongo ba wengi muno. Angutethia batu Meru itukurongo jira Raila teu. Ni tonto evidence ye Meru igete koti kwithire koti case ya chokerwa. Kango koira inyabara bachogete case yo enduini astoka muno. Kenge kira enduini abati kumenya kinya tugethira torongo eti Raila na kura chiji na boka iya boka remo kumama. Kura ngiri 56. Wachetha kura area era bokwethia kuthilunga male Jubilee me akiri opposition kutembeza. No tumba kurongo jira Raila ate kunengerete mbio murongo jia withira ko icio rarira ate kuthura lakini kira kwendobera itara mwambare akinya anto bara babati withira bena ngoinjo muti batu ibabu endruin iwe kireito iwe Uhuru bwele ko prove ke Kenya boteamba hatu ito kumaitu iyi na kura ida joga ndabene no jo to enacio ende bara bena ngoinjo mu iba kwenda kuonia Kenya tutaiyire. Okay. Ibonto wigwa githeta teka kwendo enge so kando na munya boreja nambire kuringira NASA campaign babu ngwe na abu campaign ra ko tuko ninkunura munya arejire no nto achukumete nyaba ote wo nyumba ringira methika ate nyumba ringira gereito ate ringira endruini mori na umonto ya chere ote onia konura re indaba nekaniriya kaomba man wana muna you see NASA yakaba tena foot soldiers especially rotere roa Meru maybe from the view of things oraya rene yakakotena enough foot soldiers except munya oratha aiwe tena na kueta kuntu akiwa NASA seems like ote foot soldiers bange foot soldiers bakiama batita otita wibachwaga okeja kumara tha yogeta okera mtu wego support ko yunga kondo dingira campaign ya kawirongo ya no ntombo cho anto bakampu irenge foot soldiers wetoka bethira rira anto au wena support we candidate kira kyo tuma wona je kana sete na foot soldiers I support ya ireni ni Meru ikeja go support ukeri nene kinya foot soldiers no wethro be baba inge bona ndi kwithro te kuona foot soldiers bani banasa bangi ikumani support yo no we ndio uliko. But you see, nkeria kukureana na uchonkodi bobu wako. No nto, ita for example Nteresia Western. Nteresia Western narakuwa ba Ken Lusaka. Jubilee ne managire kwethira convinced ba Ken Lusaka na mwanka ba kwethira ikiona MCA ba kai nara yomba kwethira ikiona MPs ba kai nara it managed. Kumba kwethira ikipenetrating teri. Asante. Georia ya munaga toma mungoro kwa kira kia tomire ganjogeria na ningi kia tomire nukuona munya 2017 tariki nyanya tugiringa kura to enoe kinya MCA ba uikwa beta pata zi niko kwa Jubilee bagithira be support Raila otewo kiwa nkauma ke munya ke PNU nga support Uhuru bonde be support wo na MCA ba PNU bakiringirwa kura cia Raila ciekarua na ikithira ciena inya ya ukumanda bene ikuo ntungaba nora na arate ko ibonte onere kura inyingi lakini are akuringirwa kura no ntonerie Raila ukwata ko wende kioria ku kya choko ikioria kya konge endu ari kwendo yotere kwendo choko no bati gutega voting pattern egunto wantu okeja kumara aja thai we candidate ukiuga unibo ndingira kuringira Raila cia kwikaura no nto Raila Raila no irege ingane cia kwikareka kungana ugo kiuga wichi associate na Raila kuringana na ora Meru batikinyetia antu agwetikiria Raila egana kwegana kana 80% okeja otega ja Bungoma county
kana nara na kuga Jubilee nera mbere go penetrate bethirito bethirikari na miaka 5 Uhuru na Ruto ibethirito bagitano na bageta mirandi ya thirikari kuonia antu itobulitira ngugi nkurukie mtori upinzani ne kwa unande bakaraba kinya nkoro mwanga watuika support yao ni kuonekana mwanga bakona foot soldiers bakomba guchia associate na president na deputy owe na kiama kiao lakini ukeja Meru thaa ichi ngugire Jubilee ejete kiona gintu itokulita bakalaunch barabara ugo titho wina reason enough kwenda weta kira ila nontu weta no ugo kaga na waga ura Raila no mujure ithatu ithano endo ugo na okaga kite ukona kawango na ite yakwa Raila chia wichi let me tell you Oteu ombombera Raila in Meru ona kura ote kuomba bwana Makarena go convince even a single person alingirwa kinyagite kia county assembly na kiama kia NASA. Oteu ombombera I believe in followers. Followers. Kuidra inyaka nisa yongwa you can't run a church without followers. No monga widra we na afuasi. Na afuasi bara baku bote da area go convince bangi kweja kanisa neku. That why we as Jubilee we have followers nonto itwije kwalilianto. Why Jubilee but not NASA? Why Uhuru but not this gentleman Raila? Makarena aba relaxa. Why? They have no interest in NASA. Inyama Makarena no Jubilee. But they are there because of their stomach. Antethia nani utigwo umbikia kuithira wikire opposition na wendete mbeza. Number 2 kuithira wina MCA kuithira wina ambi kinya muna agenda kuwa ana arwami ukia kuithira antu bonthe bakathura wontu ba mbeza twatura ki Jubilee ukia kuithira antu bonthe baukuma ara parliament nontu ba wamba twatura jumburu Jubilee ibo ntu kuromba kura kaichokerwe wone itwithaira twina antu bathurika kirabu bwithakia kabatu twithaira twiki murungu na abu ibwetere kwa nkoma kuia nontu muntu yo burarombete kura utetikia kaiwa alafu together ndo tutoria kwa murungu baga kwa nkoma katuye twite so Edwin kwigi tumbona kwira Edwin ndo agachigwa muno screen ine aja kura ira Uhuru onere kana kiraitu tutemba kuga ndo kwa Edwin kana Edwin unge wabunkanto braba kia associate direct na Jubilee gutumiria muntu gospel ya Uhuru Meru igutumiria muntu wonoki teka umuonokia no onoki already support ya Uhuru Meru eteja no ntukwibo murombera kura ila iko automatic na neto ma candidate baingi betho batiko na kurunga makia makinge Meru barenda Jubilee na wetho Jubilee we Jubilee friendly kana we independent we support Uhuru no ntunyo thikira ntu bongo inyoge takimwe kurura we nture ne origwa kiwa nkaringira muthako Kenyatta na ndio so it's not about them listen to me mtu na romba kura ara chindo chindo na kura nyingi muno bugonere kura oigana kana magana jairi listen to me Andre arugatre no menya wakoregere kuromba ngachigwa muno the screen lakini nabatu kumenya uni ndamenyeria screen na ndamenyeria Meru na mind yakwa uni mbije Meru yonthe nonto I've been campaigning to every place in Meru. Well, muntu wa kiromba gitege antora. Nandi nyama Makarena akenda kwiritia no mino ntu muije. Akakwera mati. All these fish muntu atu mbombera na arua. We didn't do anything to campaign for Jubilee. Bakere akuia muntu ethera MCA. Mdojo ari era mdo Jubilee neja facts IBC na toka itenya poto thai wona kura ina ndare achio muga nega na iko aga ndoni kirese meso mwaru nikwenda kwira Makarena ate agerie kwithirwa kiromba giti na tigiti ya NASA you'll see dust akawa Meru is a Jubilee zone nemesheni kuma Kanyakine wengine wakawa hello TV pia mimi nimehamia NASA jumunya ameama kiraito tumjua sana munye ndiye governor wetu Igembe North ni Zakari Kambithi kumotwate kato kithimwizire wero leo hello wero leo hello hello yes
Yes, Ciaca. Yes. Okay. Where hello? 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 Where hello? Okay. Kile SMS umarua congratulations bwana Makarina, kura ya Munya ni ya Munya. Wameru wamefunguka macho sahi wakati koti imeamua kura was not fair and free. Hatuwezi ishi nyuma ya watu kila wakati. Sahi Meru County will be divided into two. Imenti si watu okay. Wengine wakawa Pedro Wilson Mureithi kuma Nteme Gembe South. Nasa tuko kwa wingi, kwa hivyo Nasa tosha. Munya tuampongeza. You know, SMS kuona hao ni siya kuendera Munya na Nasa, but then unfortunately yes, of course. Of course. But then, Bana Edwin, mantu yano yoto wana kinyembere kithurano. Not of course, no tuareo kinyembere tariki nyanya. And it never happened. Pombo to mangarira TV na tu hii. Na mbaba. Inyamo Meru engwa. Listen to me. Never to with the fair. Mumeru fair ito bana gai. Oh, ne ubaraia. Ndio rubo bari ngiba kubra. Yes. Ne ubaraio. Ituithire nagwe in this studio and other studios bakiara yo gukuigo bakiaria na SMS ingi yo inakura tietere Makarina inabaikirie pastor mundui pastor na naromba mundui pastor na naromba no tebu ate kumenya batu katu yikura kinya watala ikoringwa au tekura na kira kiutuma Meru benda kuringira Raila kura thai tikabo muringiro onto aba thuki kiongo kanayo thai endui ni nakumenya barabara ile cia bwithakua pari ucinda kura ngirenda ici etere ciombe utingirenda ikuka ciocoka thai urienda kuwa Mumeru ri na kenda kuria ndendo kuria kiuria kimoitoria awe ta na no arakia rimwe o mari uti ukira nene bakuba kiraitu baubo puranga bawika ira manto ya computer na ika ira manto ya computer ke otwira ukenda kurua Mumeru imbi yoyo ngo Jubilee egwithitie ndene Meru utwira imbi egwithitie Makarina kendo barombera wikendi mumbere ochoke kiuria kia Makarina wero leo. Hello? Where hello? Hello, habari yako? Hello, karibu sana tunaendelea nao. Hello? Karibu sana Mureithi. Yes. Lakini letarone kumara etakwale mantu yange ya maya atona era arikimunya. Or TV ale. Hello. Okay, huwa kumaruka. Weru hello. Hello. Weru hello. Hello, TV. Karibu sana tunaendelea nao. Mayebe Jubileera. Karibu sana Joseph. Hello. Karibu sana. Mayebe Jubileera. Karibu tuwe maoni yako. Ndio yake leo. Ndio wera tike. Maoni yako ya radio. TV alijaza. Mungu aidoko abonyira. Na Mungu kwa wera tike au mmoja yake Mungu kwa pale alijaza. Edra gara jorongo. Ndio ya kwa ndio. Namba ya riage ndio kira tirao. Na leo kwa kwanza na tirao. Na zamia itaki kireito. Lakini nyama kanisa je ya wengine ndani la to. Ndio alije kuntu mimi mno arao bizani.
Meru ale ndike na sabe. Wende kinyama kana no toro yade kutembia. Hello. Ito kuibwa. Inyo toro yade na utembia to na obisani dale sio. No, thank you. TV. Okay, asante. Kati ukiingia alafu tute. Wero hello. Hello. Wero hello. Okay. Hello, TV. Hello. Yes, hello. Purity. Maoni yako Purity. Okay, akumaruka. Kuigwa andogo bonde baringa thimu. They are facing me. Yes. Nikuigwa mbaliria muno no ntunde mutongeria. Amba pongezi sana. Kama chokeria mbere atiri. Mwali ekegurawa. Bwana Makarina muranojo watangazwa kanise na pastor. Ati urauga kairi bara karabo nyuma nde kairi. So antu boy bangu hata bwega wali kwata hariki munya ndeta gikira itu nti kurega mwali ukimugura pastor atangaza murano kaniseni uti ambayo muria kairi na babura karabo kairi bau kou na ria twatora munya atari nata munya atari PNU munya ari ombasi bali nya greatu na ndire umire mbasi mbere ta PNU indari ndi kwevera na kwe mtuga siasa it is about the matter of interest na ndi munya twatora nawe ekiamene kia mbasi na uga keja kia makia wege muthiare jere kia makia muiko kiguo tunywa ko ambire mturia ukuenda atoraga ki munya ndarekanire no ndi kuona ati no etikaikia Meru na wamba bura bena bunda ne thirikari account ya Meru na ndathiuruka Meru nkira Meru gute no ntauga na bathura kiraitu. Okay, so monene to akaria ariwa umere ki munya nonto nonere munya uti no aikia Meru na arona munya kai ya Meru ndirenda kwanjiririo wau unte jogeria inya muthigiria ariwa itona ambia kire opposition sawa neye kwa kona kira gituma thirikari utiona mbeca ukirwo ya thirikari gakwira yau nendikira uibona indi tango indi mbia ciakwa na ingutethia Meru bame abo baikaria kira kiutuma ngwirwa ni Edwin kuwa umire ki munya areta gikira itu nonto nonere munya imwamba ndirenda kwanjiriria au thaa imbere nye MCA batitite basoya ini baukuma obisine ibaraya nere toenda 800 million ya Kenoru ere mbeca cia thirikari nene ciane kanirwa haraka mbere inya basoya ini ene kerombe thika lenturi haraka sana yani Meru iranjiririe kuiyo rukiri themwe munyariro na ya katuwe sawa ntikanira munyonto imuntu ginyawe yani lakini ndenda kuwa munyati 100% amba iba barekire barayire antu kwembere kap na huku more na kwanjia kuya namba 2 ndenda Edwin anchokerie kiuria ante kwenda aria nkiara kia woni aria ngakira Edwin ndendo nchokerie ciuria bithatu riumbe mutongoria onge arie babu bwe huku mathirikari ne no ntobote amba iburojere Kenoru ikithiritwe ngwe yonthe kirenda wakwa rangi na 90 million bukunekero 800 million ciumbikia waka ciene binge bina ya Kenoru yuichi nekeri mutane akiri na iseneta weto Meru. Number 2 mbeca cia county ura utala thai ni deputy governor wa Kiraitu no aninkerwo etiki batotino ndenda njokerie kiuria tino koje bako ni ndino koje kaya tininine. Number 3 kuina professor au ito Karuitha mutomaineta wa Steve mwekuru wa ura urite imwaro ina karo nje mwina CS baile Meru ndenda njokerie ciuria biwaki iwamba bu kani ukaria kana ingosti anchogerie kiuria number 1 Makarina uni kuona no wata network inde no ambitio ta network number 1 Kenoru Stadium 800 million itenenkaniri thirikari account ya Meru Kenoru Stadium for now it is under the national government baba kuthithia Kenya Kenoru na ibo bena tenda na kithithitwe na standard iria bakwenda kuthithia na chokieni kiu barienda kuthithia a modern stadium area under county area under national government indi igatethia mtura university in Meru na itethia Mumeru imumeru kwira
Kwa narua makarina ango kosoe kieni kiam kekenoru gitenengeri mithika rentore kieni karentore gitenengeri mithika kreito murungi kieni kekenoru Kareta evidence anto baraba gwitira ngogi in national government. Number 2 finance ndaigo kiuga enenkeri deputy governor wenu. Let me tell you, utiomba kumenya manto ya Jubilee when you are in the opposition. Utiomba kuthithia once wambe uthithia njeku, then you come to work on somebody's home. Nonto ugwe urenda utwira na arwa makarina itebia CC bia CS urabibangi. Nonto withiro gitwagaira Raila kura. Nonto Bibio biongo bio. Au ne ongo twira Raila. Nonto withiro thai you are working for strategies irio kabanga na cio Madi ancho Raila kura. Ogwe you are Meru county. Just a minute. Just a minute. Katubwe ngiri ya usuru kwa Meru. Katubwe rware mutaalamu. Sorry to say lakini Edwin ya pasana mono ki debate ya tiniki. Lakini boy weakness. Weakness kidogo. You didn't come here to address an Edwin. Me am not the topic. Utena dhina. Talk to Edwin ya Meru. We panelist. No, kadri. Kaba yete atari ago emotion aba yete. Ukaja kwa emotion ibara yere. Wali orongo no mwanga ngojo kira inine. Omere mambugire kira itoka uru batonere kura no ntwa Edwin kana Edwin yonge. It is Amiro babangite kaba ya ne kura. Menyoke kabata banga abakwa ona no romba. Menyoke ya kudra entera ya kite ya kona ugota rombe ti utiyura biromba wa. Ona just a minute. Ona ndoke ya uringiromba. Ukeja na ndiko ya ke kura chemero county. Mtu atemba gwakaza kumira muno etho na ena emotions nyingi muno about Jubilee. Waja ki makara na wendu gwa domo kosoa. Kethira gwe ntu buthithe tu mumbo ega muno ki thirikari kiraitu. Ikwitho deputy governor ya portfolio. Ukeja gwita ki governor rora ri munyakara thoma ngatheti obisine. Yaani watu iko obisine lakini utibio thithagia no rira governor kauma arabo karo nchimulandi. Na ino irobo getania no eno. Utenguge yani ugo wathuririe kurita. Weka finance no to idoketi era sensitive muno kiri deputy governor ni untu butethia muno no untu ara utiro deputy governor na governor tukwirigira methro bathukene muno aja kagina kana ndika tiumba kuiwa governor katumba kuma abatirite ari katite waritana Meru mwanya na abo ari tera ndio kwa kwaku kagina kaka tiumba kuthro gaitu mwero governor atikumenya igweta no ntu no we responsible no koru biire no thoro na rire mbeca kona ndiko deputy governor agi ngugibwa mbere kuikutha no mweshimu era ni mitio kuno mwagiteo no mwango ge kurita atikete agikara akithoma ngatheti au atikomenya mbiko ya county ne number 2 bunge na bu kenda governor amenya accountability county ure gwita mbecho ure ciutumirwa ithiro na muntu rore akwina we untu buingo na bubugi muno ndindikana kinya 2003 kibakia kuthura cabinet yewe mbere thirikari enak kijana wa mara aero vice president MP ba fondi Kenya bonde bareja gutata bakiuga VP atemba ko atie ingogi aragitro minister eta wa regional development kwa una ndio ntobo ingo na kwira makada na ibubu gina tabo ancho ukiende ki uri ini ndero ah Vijiri please where are you hello habari yako ito kuibwa nisi sauti ya TV kukenda to watanira boya mukuru anku ndeto abonjorabia kuma soboiga Jeremia hello okay Hello TV hello habari yako Yapana njera sana karibu sana turadi na huko mako wale na mtoto kwa ndio kwa msimu wa Ciaca experiment contest karibu sana na ndipo andara kila mbele makarina tere abu de kwa poronga kile mail na banda baba takata bayaro kindi no ntore tarake taka unga anto bantu ni amba na kinyabo bantu aro basura kwa ni amba na kinyabi ngati wani amba unto wete kana na bunde mutegeri no anto Pandare anto bana takana o butu atsaira tani na naijen tibao o karate ka botero ba pure amba tu oni ka donde makarina na tinya bara ba ko posi dirikare re kuba ai account anto abakara ba eto ko ni piuta agere Ciaca ora kona kanda dai ine second relation
aka seeking justice for behalf of the people of that county. Wewe mwana ya toka tokea ngania kuya ania kaire whereas on court hiyo arapna baba kiba batega nini ngate baba kinga tanto baba ya gambeta ale hopya bongo na nanto bale agwa mitara so 3 ya sasa to kienda tafadhali na ndo wacho utoribisia wacho kaona aina de indiana account na karajeta kwa mwamba ana baba na mwakuro kwa na ndo wetu akarete tekiare. Thank you. Okay, asante. Weru hello. Hello. Hello, habari yako? Hello. Tunile sauti TV yako ngenda to watanira please. Okay. Weru hello. 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 Weru hello. Hello. Hello, habari yako? Hello. Hello, habari yako? Karibu sana. Ndio kwa makalina. Manto ya nevare manto alami. Ndio huu. Yes. Ikai kwa ndio ya hante ni bodira. No ndio ndio arranca Meru ate kafe ni wale ndio ile kwa ndio ndio ona ni kwa. Okay. Hello. Thank you. Yeah. Asante. Au ni kirankwenda uchokia na ndenda muthigiria mbelewe. Unte arakia manto yaranti komenya. Na inkwende nduini neo achoka kionto bora atiri barawa. Aura ki achoka kiuria bora kiri. Ndiye ndo muri onto kinuru igeriteri ngoi. Na thirikari nene kwaya nambie ete kumegithiririto ngoi. I propose barande kire haraka. Berinya batekari mthe obisine banenkanira. Bau akinuru gendele. Koga kikoma morobora munyabuthitie kione akikanira na 900 million. Number 2 utubumo kwenda correct bwana Makarina. Yeah. Keni kiembere ya thirikari iri kutha yu kuma ya kiraitu murongi na ntochu. Keni kino kia bangiri kwitho kichetro michezo ya chan. Ya, na kenda 90 million. Plan no yario. Plan yenda 90 million bana. Tutumere document. Tureke kwa amba na inya ntienda Meru arongochua manto amanene 800 million kinyawe ngo inya muntu utationa ukarwa mara kinuru uchuri imbi ikabwithwe ngi na 800 million namba 2 ndatira endwin ya weta kumei company ri kwina ngeri unda kwiroma na muntu ate arakia aikira warakia boro ikigwa court wa approve namba 3 ndirienda kwira mheshimiwa o utebo tombe gya kuthura woni ni gavana woi wendi deputy governor kwithira wonde governor wendi deputy governor yo akariambia kasi ni okono akarwa mera staff ikakamiru kuratu kirote mwana onge uthomete kana ote mwito bwonge ko to bute ana nonto da to bute ana bonde kenza county itikaiwe acheto ni kuthira na koi manto to trare na very crucial to kwetho to ya wata kiama ke PNU kiama ke PNU apparently Mutongori okio ni retired president Kibaki na kuri antu baraba adhuri na kiama ke PNU say MCAs na mubunge wa Tigania East antu babo ndipo kara yakaba bati kwathikira munya ura wari munene wo then bakithurwa how come bakwambirio mwaluka nuntu the other day ni tuonere kana kinyekiro no tukubethi tuneyo story atongeri bakia ba ethaiba baru ati bo bari watambaru mutongeri wa thuguru Kenyatta bati kumeta kumenya manto ya NASA kaba kurea kwathikira o ari munene wo bere muno political party the family uga nonto linda kuga ujo nawe no batere wetera nonto ne abagu na actually mbera antu maisha before election na maisha after election ni mwanya muno pomba ko boreta niritia muno lakini borikia bukuthire siasa kwe baraba kathuro kwe bate thuro lakini boeja antu mwanya different watu ka mtu aweta biashara ni tia wocho kanguye ni tia wa kwa kanguye kungi buka watu ka antu bara iba chokere pange mwanya muno ne nyama thogane jagaruka for example mtu ro thuri na kiama ga PNU MCA kintu kembere kira ategete miaka 5 ethira nonto already sworn in no tigintu akwenda kire antu kairitiga gwito baritera ngugi to gwito bere njaba kwa kura ukaba chokera kaire miaka 5 na ndio tiomboga ro kithikaira ora munyawo kwera nonto ne patelinda
na kia motiro ga kienda kaire na wije guchinje ko bia matombo kinya 2020 watu ko tinto ya PNU na ndio tutakaro thingatite PNU kiuga PNU irauga ni unkwenda kuthingatira already ukimenya ikinya 2022 omba kutho wina kiama kingi ka mutongerio ragwita kingi ka thithia kingi gikieru kwa una ndi life before election is different from life after election na nto baba nao batitania munya no ntunya tha yo tipa weneo in terms of kwithirwa athuri ina utuyira iya ya batwe na ke yakutho tino ari atina power na ndego kwera wathithia uyo ka thithia no ntu utikiaga kwa ate kuandika atina power chio kuvuta atina power chio kuthithiria atia una ndi MCA na MP ura kabea bebe na all the mandate na right ya weta na araba kwenda na kuunga mkono coalition araba Osa let me tell you one thing ambira Meru na makarina kinyethira ituraga na opposition tekuwa opposition ni strong tekuwa i weak na gintu kira gituma as a politician withira wena power gintu gitawa party ikiama mbere gwikaira inya kama wananchi Raila 2013 akurusi election na ari na bunge kuwa mugaruka tuwa na mbara bonga bagarukire Raila 2013 na aruga they are not elected ababu na mwamba ako wapi kwegintu gitawa kiringo atamarugira muruma kwegintu gitawa respecting the hero or your mentor somewhere na kwile lack of directions lost the people of success no but kwithira wina msimamo thank you we are yakwaria maguru tiringa uwe kama agora to mzie to kwathumba let me tell you kento mbere kirambije kiombo toma as a politician ogeta mbere imusimamo ju orio thingatite like today why are we behind William Ruto and Uhuru Kenyatta turingita NASA but we are still there Mheshimiwa Raila itorowaga nwara kini tuije na inya even Munya is not a small boy okay we know we have been fighting with enough said bwana Makarina atena inya kana Raila atena inya no tiomba kwebera no tiomba gwitikua au ogeta nkurukia leo twire fair enough na ni akwaria point yenja kanko uri mbere ni atakwa karika for example Munyake ochindo yamba and then President Uhuru Kenyatta no achinde kire kithurano kya morijwe na kya morijwe 10 tariki 17 then Munya kuthira okumea ni ndomba yes utumba kwira muntu wina witikio bwawe achindro ni to zindo imwamba no wete ni umwa muntu rombera bagubureke kwita anto amba twibeta mbonto itubawete koti ni omwamuzi o Kenya aguo Uhuru kaiyeri kura ni te atucinda ringi na ira ciringi ciringo italoboya azindo muntu ena thina na ara thina mama ni endwin na kundi ewe bachi umi kuimprove bote amba bado atukirio ndokura ile ara koti omwane wire Raila atina amina Uhuru atina makosa te makosa Uhuru atina makosa ndoka yero ni omwawo we koti keteke mwata direct ni omwawo ekirombia account neku no te kumeanwa wikirire benki yendo chokie yenda iria kwirie ibonto Uhuru atawatirwe lakini Uhuru imwamba bena bendu ina bakireito ne amba batuyete batukiria na koti ta batuyete bakaye nyamu nyangu ukakumando bwana Muna amba bakaye nyamu ano aiya kayiwa buru tuinde torayero tothe na mere bwana Muna nyambi ibongo bakuga akachoke kiure ki dubite ngabana no tugaira bia riu to kubangalania account yetu tikira na makale na giki hao na ndele akachoke kiure ki kize Raila kare gokuruka Wambere Raila kare gokuruka mtu wenjirene inyene muno tha imunya nanga kwera niki itubatere guteka siasa cha Kenya na chieta kwene ije twita Central Kenya ikaba the whole of counties cheki kuyareire na Meru by extension ukejoteka voting pattern yoke mwanene na alafu ukejoteka madhabu ira botara ni araba ketho bari 2022 gintu kira munyena kyo gikinene muno tha iji kara chiumererie aumira wero ne omba kurona we anto pate wichithirwa menya mbere Ruto atira omba kurona no twithana gwa no tu support tutimbo mura tutimwaria boy lakini tha ina na araugire NASA la ina ndi bakara no ena ndi neguru gateka butere thara
ko na ndetha uragwa karotha in case Raila akejo chindwa munyaga choka ngugene chia watu gira kenda kurita achoka ngugene chia oikero itagi muno ithirikari mufia chete ikero itagi muno chia ora nyate wati ya ari te mandu ya kuia akedo atagi muno mufira kwenda ku make politically kwa una ndetu ikinya 2022 na tuije ruto na ambition cha kwa president na ituje grouping ikeja no ntu Uhuru akejo chinda October akedo akulitaya ukedo kwina mpinya no nene muno guchuira munyara agetira no ntu akedo akejoka gwe enemy Kenya ituje barabe na ambition yoranto baitha beteka kwa muno kenda umba kwa tatu size umba ku reduce in case power zire ireke itio kwenda ituje ro no rasa itoti na basa itoti bange barabathire politically lakini bali ndegoro ni nyatha hii kwa una ndi munye anto acheke muno na inyoke ndo twika Raila no aguchinda kuri na kigiure gikurwa muno ni nyeke ngo tutemba kwigino parliament national assembly senate governors kila mahali kuwe na majority ya Jubilee akaomba kwa dhati of course kuwe na majority urongo no bere tu tena bere urongo not in Kenya ndio yundira momero akoro ya urongo sio na meru wewe sana wareto tubu kuri teto chimkwenda tonao alafu tutana mbere wingi bwa jeshi ndene ya mbunge tuli deal katu weta kikiri national parliament tukimenya kinyi wingi of course bwana cho please akikwidwa roli tayari nchedra namba hizi tuchione okay wingi bwa jeshi nene ya bunge nene kiama kia ODM kiri na bunge 63 monkira dai kato ambiri na Jubilee Romero wao Jubilee iri na 141 na women rep ni 26 kano kenyone ko hata Jubilee baru yina abunge mwanja na women rep bele maendeleo chap kenyone ko hata baru Jubilee na yina abunge badatu na bele women rep and then kiama kia DP kinyo kino mwe FAP ino mwe PNU ino mwe NAP ino mwe na chama cha mashinani apparently kile kinyo kiro kumire kile Jubilee kinyo kina abunge bele na abunge ba akweli oba compare na ba ODM bada 50 na badatu na ba for Kenya 10 bwana Makarina sincerely speaking antoba kuingira ka antoba iba kuingira no antoba 54 ibo ntoko na nya orende anto koti wa tale MP baraba choketi orede system 63 ba ODM ibo bachokete case kotini number 2 dene Kenya okoro ya kwiro kuyu muntu kwithaira ari au no ntobongi Raila ke akoyete oigo banje kuma Jubilee baita na Raila antoba rabe itaira interest ndendo kwa example na ako etomero ntekwenda Meru baikya Nairobi MCA betore bareterwo bonde orothera wari wambi ukinya state house yo kunekero kambasa muntu ekaira ga wendo wa Jubilee ko wende bwazi toro iya uguru Raila ke okyo ruari okeyomboria ikororakia ibo bakari na maumbile kinyamunyage ozindagira ito ruari para bonde oroenete bauche tiro iroigira ito batiwa baile na uyi yomenye nabo baile babatiwa ibara bene interest beri toyukia wakara ya kiogora ukawa minister ntukuruma munya muno meate ka county igo ibiria nimbeche ikore watu otheri ora aruma munya no akwa wangoi ora ena kithomo mbe kiotethia Meru ai kwa kana weru aleo ano bombere ibirigare ria weru aleo ya bai na are ndre katoyuke thibugira na atalio to no atura ototherugia hello habari ku karibu sana turare na hukuma ko hello turare na hukuma ko hukuma goti sorry hukuma goti ndekura tete mukuru goto makarina le mukuru tumwesi muno yes akiri mwira tije kwenda kwere mukuru agetura majana kamili sorry hello ori wate mukwira atiri agatura mandu jana chapteru kaire na miaka mingi muno agicwaga giti gia president no tuntu no bu mwa tukiria Meru no tukwatija Ciaca ukigwa batura tije batu tije tumba Jubilee
na baraira kadi yake kura dia weikana no ntuliwa baga kuluka ya takongora bungene limba wa palidia tena ntubagana tu. Okay, thank you. Okay. Asante. Wewe halo. Tena ntubagana tu. Hello. Hello, habari kuu. Hello. Hello, habari kuu. Mbangi. Tunie sauti ya TV kuu tafadhali. Hello. Hello, uriwata. Oni betoa Mwiti kumaga Mongora. Karibu sana Mwiti. Uka uwata Mwiti. Oni ndiwa makarina. Ibatiga kulingira nasa ndeko na tena ndeko tona kura ko. Okay. Kura na Jubilee. Thank you. Asante. Uwa kuwa boya ntechokeriwa kwa kura ize Jubilee meandi right yewe. Na kinyanaza bagio ize Jubilee nubo kuwa ne are angiri 57 ngiri 50 teki ndogo. Uringeri muntu note ukwe koi muntu uwo tebio Raila abwethia. Lakini nakuwa Ruto na Uhuru koi kyo babwethia. Ukethira kibake koi kyo abwethia. Na ibo wake bake arabwethia. Raila bara yake bake. Kumo Meru akarongo akwa kingi woni ndenda mbere bwita kimanto amaingi borere endruini anchogeria chiuria byakwa na ibi nya Meru baba ingi bakuria na ibo nchumbura mborie na bogore endruini amboria na arumo bara batura account kuwa munya na ya anchogeria bane mburuki nkoro kana ndina binti uro ka oni kireko nonto iwe kireito iwe mithika ko batio tuchogeria chiuria bieto ndendo moria kiuria kimwe ndene Meru County Assembly kiki amakenu kindo na boita labo bwenanto purejire bo nominate bantu bako munjaluo ikubaile kawo orariku kama ana yo athomi arariku kama ana yo rakwethia arariku kutamureta ndene Meru County kiundira mu Meru gutendete a Meru na kiama kiu ikaseneta wetu. Number 2 ndirienda uombire ki family nda kuriria oruga iye Professor Karwitha pande kikuo CS baile banjemwe nitia koti mwana onge burona. Number 3 ke youth ke ninyira yonde bwarutere muntu ura munini kwenu muyuthi ura buronera onto kubwira gira itu na kuri utombo na inya wote byo mutethia muntu ura bokona butethia kenda na bomba kuthoma i muntu miaka 51 babo kwa urete teritae yani woni beterai muse andi saindi bora county kaua na usuru inkorea. Number 4 ndirenda kwira Andrew nonto mbariragia Meru County ndo opposition na nyano komenda ina to nyumba indi ya usuru bogeya ku usuru boko ibondi atete tekiama unde ndo chokeria ciuria biu nante kuria kingi ombire county boranjiririo miya na ntuko embere tuikinya miaka 5 batu inyira to te ogethera ira very fast. Number 1 makarena na mambo mekai Mumeru na kumenya bwega imbio kuga no re opposition uti ungyo bati kwaria na opposition ni kwaria no ugo kwaria nonto opposition nonto etirikari no monkegerie boge ikubukia thirikari ire ona ku weekend kuonia mwananchi thirikari kuthithia ora yagirite nonto wote thirikari konka wo nominations chake amakio kuwa kia mithikari ntori to nominatana kireto murungi to nominatana ukanenkerwa ikiama certificate ya kwithira ore aspirant nonto mithikari ntori ora Jubilee na kireto murungi ari Jubilee baba umere Kisumu be amba inge oni ndiko for no ka nominated ko to benge iwi ngugi ya kiama komenya iba oba ka nominate professor ante kireto atumba kuwa no ka nominatwa mithika tu nominatana ko jaruo nto support kuga ibwega pedre barea na mwiko ba uyore kura Meru na kwena Mumeru ndikuwa it is fair mwiko na mwiko kwithirwa ara county assembly Meru na akiri ya county government ya Meru na Mumeru ateku nonto number 1 mojaruo ejeta ko present interest yao now makosa ja viveka utiomba komblem kreto murumika na mithika rentori mwenka blemu kwa kawe okay number 2 kwa manto jange wodia ja kuya county hii serikali ni mpya bwana yande katokugeria kuri nyangoma iria botuikirite na pamunye itena mweri yande kanto bara andikwa ande to tere meri limbi achite anto bara betite kwandikwa makarina yuthi bara bagutiro baiko na twanya twangu imbigitu nyokiuga kireto murungi akubuta anto na bari
munya inari mieri ithatu ithiri na no bati kwithira ari ite anto mieri ithatu munya atikire a mieri ithatu okwata kira gasikumire munya uma ke Jubilee no ntombesa bwetere burainga munya atikare ana fair enough na kida ko muntu fair enough bwana Makarina imunya thank you na ndirienda thank you mbere ukethira me yake mwiri yumwe tukureterwa muntu ura muyuthi ura mwana kendene county imuntu omeaka 51 kuno akuthomethiana ni utheri bena meju tukiari mantu yo kuru tukirekerie bwana muna just a minute 51 ura munini thank you na family mo no andiki CS yara na dapu asante na undu no tethira rwari so okay akorie tukiari mantu yo kuru bwana munya na wa kiraitu na akuri but then mtora usupport that ino mukuru kiriwe kire ni atiki ka choki lafto kuringa kaunti lafto dri kwe gintu kimwe gyatumire munyaga kura muno ikitho ukiuthana njuthi irote batere kutho ukiutha acio for example gichinda na mtu utibati kuuthana njuthi cia okuru muno utibatere kuuthana njuthi cia irumi na ndi jarantu benda kuigua tijo eta kibera kuga mtu na kulina mtu na wita convince atu nkaburitira ngugi nkurukie mtu ucio kiri kigatuma nyakikira itu atuike sera muno ntu eta kabera mbeja ni kuretwo ni ngugiti kuonekana amwana both aida ndi I contradict kinyake thwa gitikira giki nene still munye believe youth na batere go support mtu youthful ona ndi kuga kira itu na kulina aga support Raila na aro mukuru nkurukie kira itu igire igwi contradict ura we mbwara thank you utumbo support mu youth au ikire konene munya ameweka kwa kona bana munya iko nene aikiba kirito wendere ba convince Uhuru na Ruto na munya right inerari thai stage wari abati kuria kira inda kingi nakyo kimbo mpikia kuira nani utena maana ani bakamata mafairo pete jojo wangu munya arandikite CS youth baba inge bakwa ana kirito ende obonye maana yo kuruimbi akureta bathuke yoni au itorombe ngweku tone no akwa Tumesara watarete na tukiri mpango joki durano 2017 na kaitere kawe tukiri kire SMS mwaru wa mugeni borerie Makarina kanisa ya Raila nereko kana ninkomaro bagatonto tutamwona kanisene wengine wakawa Jubilee tosha wengine ni history wengine wakawa niko ndani wengine wakawa highway ni which number to call wero ere ukari TV ni au lakini daikatu tutakurekeria wengine wakawa Edwin kama uko na ukweli ambia wa Meru machine tia barabara sile kukuma August no sile kukuma August no more la Edwin na Makarina uko sawa ni Leonard Kumakangeta hai matu munya and Makarina have nothing to add to NASA. They are politically dead. Waende retired, JP Tosha, and Kiraitu remains the governor of Meru. Thank you so much. Nontuba kwethira abwina batwe. Deni ya mubango jwa kithurano 2017 na kaitene kato kirekiria ndibwe second 33 omuntu atema oni yake yamunya. Tabiridi ya wedu. Gintu kiambere. Kwe mtu rauga machini cha barabara. Agetira njire kianjure ambai pasi tikono ne awi kuthingata nau kuthithia bypass na mtu agetera kwirwa na tege na tumire metho ja kuona ngugirike gwito kogu antu ba Meru batu tugwatanireni tugenda kwathurana ne antu ba NASA tugenda kwathurana ne antu ba Tete network tugwatanireni we as Meru we belong to one family to support thirikari ria twathurire na kura nyingi muno thirikari ya county tongere twikirito murungi Senator wetu Mithikari Nturi na Rais Uhuru Kenyatta pena William Ruto. Tariki iuchiejete tweterete nansa na inya muno. Sisi tunawangoja. Na mimi nataka kuambia Makarina na watu wake. Wembe ni hule hule. Mpango ni hule hule. Okay. But we are much ready prepared to go to ballot. Thank you. Ameru tukae chonjo na kula yetu. Tusipoteze kura yetu kupatia watu ambao hawana network. Okay. Makarina. Uni ndira Meru eitare ukinyare uma boto turakuthetera tore antu bakai ikwithaira kwina njira yile irambarie ni bwiche na ita iranseke ithina muno antu baemelewa uma iboro mereke koti euro muntu arwa ma murungu au antu kabaiji na inkwira antu bonde baraba ithaira baerutererwa munya iba muciumiria maromba kura cia wacietire na i computer cietire o yaira cio findi Edwin yo twira ndeto na county
tumikarie ni twinthe ni ucuru bwetu ke kuiyo ni iranjie kutharano ibo yeni na bukire MCA benu kithe timunya batikiona kya makoro amako nonto Jubilee ni ari na raini ciayo ke ire akya mabatethia ko bakona ibo yo muruma ngai no ari akete antu enduba atu tukiromba mwathani uri uru utimutoka iyo akiewe kinya batu ale mafuta huku makaunti ne utina totalili asanteni Barabuna nani mubero ibwega muno ntwa gukarende ugatubikira no gatu ogakona gara tukuga ibwega no ntwa barabomba kutuwa ya 2017 mwezi wa nana na koti no mpenionere kidurano gichokero kairi still tariki 17 mwezi wa 10 itukwira antu bomera muno ntire ikiye antu bategete kurira anja muno utwika kure itali muno antu baba njora kubatere antu baumire endi roba angete kudura teninga kwera tigowe ngoka pangana ro kwenda kutire kure kudrikari yetu account ndikare mbele tantara kare na mwali jomwe bato baikanya tukiwa tokiye sauti tuga makosa jale ya kama makosa jale ya tone kedra mugimbere ne kamba polito tone kedra Meru shall be grace ibwega thank you asante sana mutegere rero TV na yangu chokiri nkatho no tuko kwethira gwatanite na atwikire kithurano 2017 itire ntuko ingai yake twite kithurano ne kia tariki 17 kithurano ikatwithika no Raila na kuwa ati tari consulted ndikuwe kibangwa na then katwirigire ikomba kwithira ikibwithika na itukuwe kinya chumiri wetu karingi kura thank you so much no tuko kwithira gwatanite na atwi thimusho kari nyingi sana tutomba kwithira tukiyukia na kinya SMS yaku tutomba kwithira tukithoma chione no tunasio ni nyingi kinya nkuruki ende okethwa wina wasiwasi no Jumapili wingi yao tukethwa tuwa ndene ya kithurano 2017 mubango leo kuleta iranteto ciama na ukuretera uchanganuzi nikienda na woti ukimenya no ishura cicure kana wicho kairikiuria abira withire to wina bia thank you so much ntupakwitha wina batu tukare live kire Facebook Weru TV tukare live kire www.werutv.co.ke na tukare live kire Weru FM 96.4 thank you so much Beto Martin wechongi ondola ithira wina utuko boina itharima good night. Kithurano 2017 ni siasa imwe kwemwe omena